شاندك جوفيسا بيوندين درفيا انجمن اجتماعية كرد لسوريا بقنصل روسيا لهوليرا بايتختا كردستان جوفيا ومجارين غريداي بروشا سوريا بقشتي وعمدكارين كونغرس سوتشي هاتن جنگا شكرن ایرو شاندك جوفيسا بيوندين درفيا انا كسيكوج ابراهيم برو دكتور اسماعيل حساف بيكدهات لهوليرا بقنصل روسيا فيكتور سيماكوف وجيجيري ويرا جوفيان لسر جوفيني ابراهيم بروج بو اركيغوت كو قنصل روسيا بحثا غرينجيا هابون وبجداريا انكسي د سوتشي دكر ايرو ازو دكتور اسماعيل حصاف اندامي اوفيسا بيونديه دربيه انجمني مسردانا قنصليا دولة روسي كر بقنصليا روسي وجيجريوير اخافتن هبو بتهيبت لسر روشا كونغرس سوتشي هات اخافتن اما وك انجمن اجتماعي كردي نرينا خو ما ديار كرج ام باشتر دبينن يعني هبونا متحده د كونغرس سوتشي دي او شرعيتك دي دماغو متحده ند وي كونغري دبه او كونغر هنكي سقدمينه یادن انه برنگکی حمو آلیه اپوزیسیونی تیده بشدار بن وکی دجی دناوروکا وی کنگری ده اوی چه اجنده وی هبن جبو توای سوری و جبوی پیکهاتین هندر سوری چه هبه ماذا خویا کرن گنارینا روسیا بری نهاجی جبو پروژه دستورکی جبو سوری پروژه که باشه وبتهيبت جيش بو دولتك ننافندي دولتك يانجي درنكك فيدرالي دبي جالي خود اوانجي قنصلي روسي ديار كر هجر كونغرسو تشي تشيبه هبونا انجمن اجتماعي كردي تيد تشتكي قلكي جرنجي وقلكي بيويسته وأوي نيخويا كرنج حمو بيك هاتي سوري حاضرن هجر انجمن اجتماعي كردي تيد نبش داربه جاليه دد ديج ناريني انجمن اجتماعي كردي جبو چارسريا روشا سوري جي وبتايبت جي جبوي سوريا نناوندي سوريا فيدرالي تشتكي قلكي دجه خديه تفي لغوري نارينا وان انه رژیم سوری جی و اپوزیسیون سوری جی گلکی دوری فیدرالیه اللي اف نارين وقتی کرد جبوی خو جبو همه پیکاتی سوری دخوازن نارینکی گلکی باشه وما تاكيد كرج ام دكاربن يعني دحر وقتي ديتن هبن نارين سياسي دناف برا ودولة روسي دي جبر قلق جارا ما سردانا وزارة درفا كيريه و ام دكارن تيكليه خو جولو باشتر جي بكن والآلية وانجي سوزدان اوي نزيكترين وقت تشتشتيق سر كونغرسو تشي هبه وما اقدار بكن بشتي تيكليه بوزارة درفا بكن وبرسفي بدن رياض سيف سروك كواليسيونا اوبوزيسيونا سوريا د چارچوبيا ديدار كده لگل مارتن لونگن باليوز بريطانيا يه تايبت جبو سوريا راگهاند كو او زانياريين لسر سوتشي هاتنا اشكره کرن ويه كددن خويا کرن كو كونغرس سوتشي ناد برجوانديا بروسيا سياسي لسوريا ديه رياض سيف سروك كواليسيونا اوبوزيسيونا سوريا گوت كو كونغرس سوتشي ند برجوانديا بروسيا سياسي لسوريا ديه رياض سيف دي چارچوبيا ديدارك دلگل مارتن لونگون باليوزي بريطانيا تايبت جبو اوبوزيسيونا سوريا راگهاند كو او زانياريان لسر سوچي هاتنا اشكارا کرن و يكي ددنا خويا کرن كو كونغرس سوچي ند برجوانديا بروسيا سياسي لسوريا ديا سروك كواليسيونا اوبوزيسيونا سوريا تكس كر كو هر چاره سريك لسر بنمايا بردوام بونا بشار الاسد دا صلات دا نكاري آرامي وگرين سوريا ودبري رياض سيف گوتيكو گلين سوريا بمعنى اسد رازي نبنو او بابت جبو گلي سوريا نجهه گوتو بيجيه او پرسيار كركو گلو معنى اسد تشتكي اخلاقي ومنطقية جي آلية خوفا مارتن لونگون بالويزي بريطانيا تايبت جبو اوبوزيسيونا سوريا تاكزي لسر بردوام بونا پشتوانيا بريطانيا جبو اوبوزيسيونا سوريا كرو گوت كو دوه اوبوزيسيونا سوريا دستاندنا بريارن خدا يك دنگو يك هالوست بي
دهجی نصر الحریری سروک شانده دانستاندکاریا اپوزیسیون سوریه ده چارچوبه هفدیتنه که دلگل جفری فلیتمان برێکارێ ئەمیندارێ گشتی کاروبارێ سیاسی نەتەوێنیە گرتی ڕاگەهاند و کۆنگرێس سوچیەک و بریارە دێ بیستون و سێهێوێ مهێدە بێلدارخستن مەتەرسیە لەسەر پرۆسەیە ئاشتیە لە جنێف و پرۆسەیە ڤەگوهستنە سیاسی لە سووریە لە گۆری داخوایانیە جنێف و بریارە ناودەوڵەتی 2254 دروست دەکێ. گەرەکە دنیا دانوستاندنên Cinêfê navbera aliyên Sûrî de wê 21 vê mehê were li darxistin. Serokê şanda danûstandkariya opozisyona Sûriye Nasr el-Herîrî de daxuyaniyek rojnamavanî de ragihand ku roja 21 vê mehê û bi dirêjahiya 3 rojan wê gereke dinya danûstandinên Cinêfê bi serpereştiya netewên yekgirtî were li darxistin. El-Herîrî got ku netewên yekgirtî ji her aliyekî din ji bo serpereştiya hewlên çareseriyeke siyasî li Sûriye rêk û pêktir e. Ji bo Kongres Sûçî jî El-Herîrî got ku hîn tûva xwendin ji koalisyona opozisyonê re ji bo Sûçî nehatine şandin. روسیه هێویە xwe ku netewên yekgirtî beşdariyê Kongres Sûçî de bike dide diyarkirin. Doh sêşemê Kongrekî Rojnamavanî de balyozê Rûsyayê netewên yekgirtî de Vazîlî nîbenzîna hêviya xwe derbarî beşdarbûna netewên yekgirtî di Kongres Sûçîyê ku biryar e 29 û sîhê vê mehê de were encamdan derbirande. Herwiha navûrî serbar kir ku ji berjewendiya netewên yekgirtî ku beşdariyê bike ji ber ku Kongres Sûçî ne rûdaneke tekane ye lêbelê çalakiyeke ji bo piştevaniya proseya ku netewên yekgirtî serpereştiya wê dike. Piştî hildarxistina Kongres Sûçîyê diyaloga niştîmanî Tirkiye binyaze civîneke berfireh li ser asta wezîrên derve ji bo Sûriye li dar bixe. Wezîrê derveyê Tirkiye Mewlûd Çavîş-Oglo di hevdîtinek rojnamavanî de li gel Ajansa Anadolê îro ragihand ku piştî Sûçî ew ê civînekê li ser asta wezîrên derve ji bo welatên ku xwedî helwestin ji krîza Sûriye li dar bixin. Wan ew yek bi Amerîka û Ferensa û Almanya re gengeşekirine. Oglo herwiha got ku giring e Sûçî û asîtana bikeve xezmeta danûstandinên Cinêfê ji bo çareseriya krîza Sûriye. شهید 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 جوابکم تو ساخی و نامیری تو ساخی و نامیری جوبارت خویناتن جیان یارون کری جیان یارون کری جیان یارون کری شهید 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 جوابکم تو ساخی و نامیری تو ساخی و نامیری دیلی و گورت دوان دشمن لسر بری نامیس ببکری نامیس ببکری خمان خوبن و مهم یاسین خاری آخا خاک جوان قینات یا باری خمان خوبن و مهم یاسین خاری آخا خاک جوان قینات یا باری دوکن طولاتل دشمنی کن تاری نابردن تو خیدی و ناهیدن فی کاری دیوکن طولاتل دشمنی کن تاری نابردن تو خیبی و ناهیلن
تو ساخی نامیری مجوام ای شهید تنویسید خوینه تگوری کرجیان رکات دیچینه مجوام ای شهید تنویسید خوینه تگوری کرجیان رکات دیچینه بوده سوزو پیمان تو خیبت گورستان بو دشمن ریرش ندین و نه ایمان بوده سوزو پیمان تو خیبت گورستان بو دشمن ریرش ندین و نه ایمان شهید شوا وکه تو ساخی نامیری تو ساخی نامیری شهید شوا وکه تو ساخی نامیری تو ساخی نامیری اوه دمک اکتیانی بسکارین کردستان سوریا بحثا دست پیش خریه که خواه جبو یک رزی آلین سیاسی لکردستان سوریه دکه جبو و یکی جی هجمار کفریتن به انجمن انشتیمانی کرد سوریه و تفگر جواک دموکراتیک تفدمیره پیک آنینه لسر و یکی جی سروک نوی نونراتیا انجمن انشتیمانی کرد لسوریه هرم کردستان جدعان علی گود که گرک یکیتیانی ویسکاران پیشتر کریارین پیده بناو بکه پشتر بیجه ام یک رزی دخوازن و هر دو آلیان وکه هف نبینه. چه کارکی خیرخوازی هبه اگو یک رزیا تفگرا سیاسی و یک حلوست آواد خوازه اما ام پیروزیه دکن و ام آریکارن بوانارا. یکیتیان ویسکاری کرد لقامشلو او دا خویانی درخستن جهه نرازیش برگو تشتی نراسته دهنه اما ام دبینن تعدید کن ما و دستهلاتا پیاده اگو امر واقع چه به سلطه امر واقع مدخنه وکه هفدو نابیجن نکارن زلال بکن بکا کی آستانگیا چید کی و کی قبول ناکی خلک مد حبسادنا سرکرده ما تم و تم آستانگیا و دستگیر دکن سربخو لاینگری انجمن اجتماعی کردی تم و تم د طنقايا دنا واتافيجنش درفا سر سروكي انجمن اجتماعي كردي بري ما مستسعود ملا ما مست ابراهيم برو حتى انها قد خيال سرفقري سوري اجي وغيري مجي وقت يوم كنا هندرو انا اجي ام نكار نهارنا هندرو قالك حوالي ما منع دكن انجي واتافيجنش درفا سينورا باچي گول سر خلکت دینن لشکریانا چارا گو کرنا کوچبریا گو چه بویان آستانگی و زحمتی و کهربا و خدمتگزاری و یعنی عائله کردیش هفدو کتیا صدم وی دستلاتا پیاده گرک یکیتیا نویسکارا واتشتا زلال بکن و بیجن تفلی ولو ام تخوازن هون یک بن یعنی اما وری ما هفدو وکا هفلی بکی هر دوا قبول نکریا و هر دوا انزام چه نکریا ام دبینن ظلمک الخوشی کرنا خلق جبر برچاوي خلقيه نكارن تشتافا شيرن وامجي وك انجمان اجتماعيه كردي قبول ناكن يكوري مو وحب قومتكي زندان دا ازوينا وك هفدو بن يعني تجاره ام قبول ناكن نبي ندرستا ولوجي ارمانج بيك ناي هاجر نيتا وايا جدل يك ريزيا تفقرا سياسي تخوازن دفي حقائق تشتي سر عرضي هي الراستي تشير احنا هي باب نسر تشتي بوارا تشي بوي بيجش خلكيرا نوكا ايدا بلا قنها بخنا سكرا ماذا وخلك تقدير بكي
او نرخ بكن بكا كي قلنا كارياوي حتى بكو دريا نسبتا بينا حتى بكو دريا ولو بكن انا خو خصنا شاشتي كمظن دا ازبيقي ايغو صلحيت خوازي ايغو لبهاتني دكي دبي بآلي بي جوهري جبن ضغطي ده جبن طرسي جبن انوي رخصتي قدمن انوي تعديل وابكن انوي مشكله كي جوار شي بكن دفينا راستيه بيجن امام نابي نتشتكي درسته ودور 6 سال سر کمکوژی مالا بدرو یا کل سر دست چکدارن پیده هاتیه انجام دان در باست بن کد انجام های کمکوژی ده سه براین هف جمالباتا بدرو لباجار قامشلو جاری پیده و هاتن ترور کرن و شهید کرن تبی در باست بودن 6 سالان لیتانها تاوانبار وی کمکوژیه نهاتنه اشکره کرن و نجی سزادان او جی وکا همو کمکوژین دنیان لسر دست پیده لکردستان سوریه هاتنه انجام دان دمینه برینک کرد دل مالبات و ملت کرده به هویا روژه که توانبار بین سزادان به هنجتا کو مالک پارتی لسر ناب مالباتیه ده هشت چله پاشین 2012 ده کومک جه اندامن پیده داویجن لسر مال عبدالله بدرو لحي الغربي لباجار قامشلو مالباتا بدرو بخوش مالباتن یکمینن کو پشتگیریا پارتیا کارکرین کردستان PKK کرنه و زاروکن وی کردستان و نیدال دناب رفین گیریلا ده سال اندریج جه گرتنه ده داویا سال نوتان ده مالبات جه PKK دور دکه و به خیانت تی توانبار کرن به دستبیکا 2011 را با آوای کی زندی مالبات جه خود چالاکین لهمبر رژیم بشار الاسد دگیره لدبی دریه مالی پفچون دردکه و ده پفچون ده هم عبدالله بدرو هم کادروی پیده محمد محمود وک خبات ناسکرین گران بریندار دکهون پشتره خبات لنخوشخانه حلب جیانا خواهج دست ده والله وبالله وتله اگر خبات ده دریه ما دبو کشتن دسته واد کشتن واگر كيف نخبات بجيب دست واد كشتن اولو بردانه ده ومشيان شقن نقو ليش نزيفرني نقو ميراج الميت خوجي پیده وان بکشتنا حوال خود توان باردک لو ما تنی در روزان پشتره دما کو خوشکو برا بدایی که خوره دچن نخوشخانه سردان باب عبدالله میلیتانن پیده لبنداوان بون جمالبات تی خوستن کو بیستکی لبخچه نخوشخانه راوسته احمد 41 سالی دستی خوشکا خونالین دگره و به هفره دمشن تام دوی کلیه ده وقتها ما بشتا قولو كرم دي قول رق 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 قول بابو كيف تشوف والله حطاوي لحظة يجيب نزاني بوجي زيفر عندنا زيفرين بديناني نيقو هذا احمد كشتن مالبات بکشتنا احمد را پید حساک و کتیه دافکه لو ما جهردو کرندن عمار سو نه و نضال 45 سالی دخوازه بلزو بج جهه بیار دور بکون بری وک بری خواورن تو نکرن هر دو لترمبیلا خوا سوار دبن و جنا خوشخانه در ربن تنبان بتجن نصاباوي تمثالي هنا نظام بالكوجي كان نصابات نواري الور سيارة قدنا يا بيشيا ولا يم خداليش بروا ولين رشين بردن وين حرد بزارو كمني دشي سيارة كشت عمارو نداشي سيارة كشتن عمار ما بيسي زارو كامني دالين مرادي نبو سلاح يدش منها وكشتن نعمدي مني دلالي وعماري وني دالي مكشنا وكذا مشوتان دلاو وكذا مشوتان دلاو دلو قرت كيف بريون وكذا مشي بريون وكشوا انا ما قون علي بردستي من اخوان خلاطة لمكرين وقنجامني بقراندن كذبا بسيجي اشوتاندن هنافو ملاكي من هات انخار
كذبة داي كذبة بابا كذبة جانم كذبة كذبة دلیم كذبة جترسا کو راکرنا جنازیان ببه سدما پروتستویان پیده مراسم شوشتن و بن آخکرن قدغه کرن. هر سی برا لکه لکا هفت تالیا شویده هاتن بن آخکرن بی دایکا وان بکار به خاطر خوش وان بخوازه و گوتنک داوی جوان ربیجه. شاوني ما سمي بسدي عشا بن تبجكا تبقوريوا وتبجيكا كرن بن عرضين من نوادي ومن نوابينا پشتی بویری پیده دست داتینه لسر مالا وان دکان احمد و نیدال دشاوتینه و بلابوکه که بلاو دکه کو قدغه کسک به مالبات بحوینه آنجی بوان را بده و بستینه. مالبات ایرو وک پنابر لألمانیا دجی و بیر آنین وان روژان جیانا وی کرنه کابوس گران. ما قيصر دزيم ما قيصر دزيم ولا زرع نازم ولا سجنا شعبي خوين ويقنجي هاتي برشعبي متسكن سوريتي هاتي البرشعبي متسكن اشياكي درمياكي بله تماشاوان هجان هاجی باجار ألمانيا بريا سكايبي كرد بدرو نيفسكارو خوشكا هرسي شهيد بناوي أحمد وعمار ونضال كوجالية بيادي وهاتنا ترور كرن وشهيد كرن لقل منه سري وصاغ با 6 سال درباز دبن لسروي كوم كوجيه وهينجي تاوانبار نهاتنا سزادان جبرتش دوي دميدا هرسي براينتا هاتن ترور كرن ایوار باش لسپیکی سپاسیاو دکم لسروی هف بیوینه و لسر راوستاندنین تبگو درنگ بو پشتی 6 سالا بله لسروی توانا پیدی گو هات راوستاندن جلای را گهاندنا آرکیویان بلیویوه سپاسیاو دکم و سپاسیا همه علاوین را گهاندنید کنگی ایرو لسروی بویره یعنی گلک ای بیلاین جی سروی بویره سروی توانا گو پگی دم از بیجم پیدی تنل با من از بخوا دزانم پگی دی ویروجی ده دروجا سی شمی ده دهی مهایی که سال 2012 هلبتی او توان بنگهک جیره هبو بوچه یعنی حرسی بريمن دان كشتن حرسی بريمن باوريام ديش برگ مال باتا ما خلقه هري خورد بو هري ضعيف بو خلقه خورد بو لهم بر پیدی و کریاری پیدی و دیروکا پیگکی دما پیگکی پیدی یکی اصلا پیدی نلبر تشتگی همه پیگکی چه قندیل به چه دبشی پیگکی ایروگی اوانا پیدی بریوید بن اوانا وقتی گی مالباتا مش برگ مالباتك هري خورد بو لهم بر پیگکی كرياري بيجي بله تواني بيجي السر أصحر شار برشي كردستاني در حقي ملتي كرده هالوسي ما بري هبون بري دجاري از ده حبسي وانا ده هاتم قرتن ده وان بين سالي جو از الجل وانا مام او هالوز او قرتنجي ندبر كسانيا ما دبو برجار ديجي هالوسي ما دبو و پشتی ویجی 10 ساله جلای دستلات از هاتن گرتن باوی مهات گرتن بريمن هاتن پاسپورتی وانا دان وانا گلکی روشامه یعنی آلوز بجلای دستلاتی به دماغ از مامن برزان ام هاتن گرتن مرجک حکومت مرجک برمدانی برمدانی پیشی او مرجایا دمرج دانين بس مرجك جي ايجي قالكي جوار جرينجو جو ام تدر دخن دفيت بحثا بيكي نكي تبيكي او جلان تبشتي وانا تنين سر زماني خوا براستي ازوي شاغي زرابون سر بيا يعني مجو از به لميتي تر تشيك بخازب ملتي من بكي
حتى اجر ونشتي يعني رئيس الفرع بو او زركي هوالي وابو بربرسي حكومتي شعباء من سياسي بو قال لك يخو عاجز كر ام تشد بيجن تشد بيجن المهم يعني او بخوا وقتی قد حبسه بگه که دیجی از گرتم جاردی سانسور سرمدانین و جاردی او مرج البرمدانین گود ویت دوی خواه بگره جمال باطام گود ویت دوی خواه بگره گلک براسی دوست و حوالا دبه انو دوی خواه بگرن بس ما صندوق خوار بو هون دوی خواه لسر چه بگرن برز کرده؟ ببوره؟ او داخواز ذكرن كهم بيدنج بمينن دماكو هون لسر چه بيدنج بمينن يعني لسر فلسفه وان لسر كريار وان لسر چه سر كريار وان سر راستيا وان سر تشتيجي ام لهم بروات سكنين يعني تشتيجي قد كرن در حق ملتي كرد بقشتي ودر حق كردي سوري بتايبت از وقت كردي سوري جيش دسبيك تبل وانابهم چاواز تبوابهم وك مريق سري وينال هدا كذا روج بروج دجاتي جي كرياري واره دبو نج جي كساره جرانيش كرياري واره حتى هيدي نما رالي بو هيدي ام المالا خا ونشتن سري دسبيكا نوتو يكي بشتي اش حبسي بردام حبسوانا دسبيكا نوتو يكي از بردام ام هاتن على اساس درك كيفن شيء درنكتم هلبتي كشتن اللي بيش يا مبو استران حاضر كربونج بونا عوالا كردي جيدا ولات وبكوجن بلان كابو ما بكوجن وبيرجي جاردي وقع انا تجارتي بخورتي مدكن وبخوينا وادكن جاردي بيرنجي هاني تجارت بخوينا ما بكرانا تبقى وانا كشتن بحظ يعني برتوك تشيكرن بناوي الشهيد كردي سوري هلبتي قالك مساله دو دريج ده هف بيفينا كده ناي تشكرن او برتو حمد نيزي بينجي كسي دوي برتو كده شهيد كردي سورينه حمد بدسي وانا هاتنه دار وكير ويرنجي ها راستيا ودر حقي دوزا كرد بقشتي ده دباوريا من ده افتف جراهاني لا شوينا كرد آلاف كرد لمجي دجمن و هزن طاري دجمن كرداي لسر اسا هر چار پرچه كردستاني لي از وقت كردي سوري تشتي هات ديتن داويا و جهات خيا كرن جي پرچه كردي سوري حتى دبيجن كردستان سوري تنا اف كردانا هاتنا هات خيا كرن جي بلان كي اف بلان بهست مدليستن بهست مي باقجي كردواري دليستن ف خورت امبون وك من منيكا جو خرحناي بقرد وي سردم يدجي يعني السر اسا هر چار پرشي كردستاني او قص شورش بيدنگ ببون او هاتن على اساس كارو خباتش بو كردستان سر بخو آزاد ويك پرچو ادوي باوريه دم چي خورتي گوي سردم توانا بو يان كچي گتوابون لسر بنگها گو اوانا كارو خباتش بو كردستان سر بخو آزاد يك پرچه ده لي دراسيه دي وقت قام تشون سري مال هداكت مخديت لهم بروانا بالثاني تقريبا يعني خلق جوانا دترسيان بخوا حتى جمهات انه مسو خاص ام خزمتها دوزا خو بكن يعني ام ملت هايدار بكن هالشيار بكن لي دراسيه دي نوا ندى سلاتي حمى شياني خو نهيلان جي ام كاربن وصب آزادي دربرينيا نرين وهستي خوابكن باشه يعني بشتي جدابونا وج PKK در دورا 11-12 سالان هر سیبراین تا هاتن ترور کرن و شهید کرن لسر دست پیاده باسک PKK لکردستان سوریه او یکته واته که او طول هلدانک بوج مالباتا و برنجي كيد باوريا من دي او بخوا مقوت ام خلقها ضعيف وخلقها هري بهيزبون يعني دسلاتي بريار دسلاتي بو هلبتي بيدي وبكيكي باوريا من دي نأو هيزا كاربن تشتابكن وقت جي دسلاتي بريار دا بري وينا دسلاتي قالك هول بمردان ما
تشتي جوجما خاصن ما بجينا كرن وام خدان هالوس بون ف دفابو بشتي شهيد بونا مشعل تمو شهيد مشعل تمو ورابونا عملت وبرده وعم يعملت دفابو ترسك تيخ دلي ملتي كرد دفابو جمال باتا ما خلاص بش برزاني بقو مال باتا خدان هالوسه ودكار دروي بكا كده حتى راديك خرط راوستي يعني باسكي وي بيدي فدبابو جمال باتي خلاص به او بشتي شهادتا شهيد مشعل خلق رابون سر بيا دفابو رابونا هانجي بشكينه ددو خبات دفابو حكومة دفابوش خبات خلاص به فبدستي وانا هاتن لبر درجه ما برنگه كيش رنگاجي خلاص بون وقش قلقا خلاص مجانا دبي چما هم كشتن ام كشتن ما چما مشعل تمو كشتن ما چما عيسى حسو كشتن ما چما خبات كشتن ما چما عفرين كشتن چما عمود كشتن چما احمد بونجق كشتن چما باوي سامان كشتن چما شهيد برهق كشتن يعني قام بيجن چما كشتن حمه او انساني ولات باريز او انساني خدان هلوس ايجو ترسي لسر تشكادش من شيت كد فيجي خلاص فحكومتي برياردا علاوه آماده گی کار به بکه پیدی آماده بو یان باسکی وینا پگه که باسکی وی پیدی او آماده بو مش برویجی يعني ببريار كريجيمي بو ليه بيك اني بيدي البت بريار ريجيمي بو سردمي ريجيمي خوش ما خلاص به جبر ريجيمي بري ام ديتبون بري هالوستي ما ديتبون بكي بري هالوستي ما ديتبون جبر ويجي جحردو هيلا اوانا الافم بكي بيدي الاف كي هر چار دجمني كورد هيزن طاري وانا بكارتيني اوانا تم امادنه و هلبتي جبرجواندا دولتي بوجي بريمد نافا تنسيقيات دبون تصوير دكرن فيديو دكرن بلكي هناكي مخاون ديتن امي جيل وي ولاتي دي امي ادي بازادي بجين لمخابن او خوني ما وقت برشا كرن وروج بروج دباور يامن دي كشتنا ما يان او توانا قد حقي مال باطام نتوان ده حقي مال باطام ذكر ده حقي ملتي كرد ده حقي دوزا كرد يعني جويرو جاقي مال باطام وتفقرا كردي بلوازي يعني خدي درنكت لقور قلتي خواستن لخوا نلمه جبر اما دروجه جي وقت سيل صوربو ام خدان هالوسبون قرك تفقرا كردي الخوا خدي دركتا جبر وقتی گل ما خودی در نکد یعنی الدوزا کرد خوش خودی در نکد به هلوس باشه لنها برز کرده تفکر کردی تو بیجل خودی در نکد برانبر ده همو کریارن پیاده بچکو فرمانو بریار رژیم اسده ده چه با تفکر کردی البرخواب ده دویرا و شیده دوی سردمه ده هین پیاده نگیابو و آساق آناته ده بله هین نگیابو وام خاصه قراني لهرم الجزيره لسر دسي نورابو يعني الشياني تفقرا كرديجي حتى راديك هبو ملتجي امادبو ليه وقت طبعا ده حقي ما ذكرن ملت هين قرنبو ليه تفقرا كردي نلوي استيبو جبرويجي هيدي ملتجي ترسيه هيدي ملتجي هيدي امديت اللي برجع في خوا ايجو خدان هالوس بافتي سريوينا ايدي هر يكي خوكشان قالكي خوا يعني دوي سردمه دي جبر ويجي جوي چاغي حتى ايرو او ترساگه جي ام هركس ترسيا ام ايرو دوي ترسير درد كيفن من وي چاغي تي بيرامن من نيفسان دروجا توان كيرن مقود او هرچا دول مالا مبو ب چه بهانه به ويسبل مالا هر كردكي ولا باريز به هر كردكي شريف به والدرجه ويخ وي كشتني به درجه وينا او هرچ ايرو ام دنارن درباز بي جلك مالا دكوجه دغره طالان دكه پنا ايرو سير بملتي ما پنابره ام نجبر داعش ودسلاتي پنابر بونو ودركتن دروا ام جبر پيدي دركتن مدكاري بوقت قلت ملت كتي نبرا دا اقراده اللي في دريد بالناوي براد كوجيه دي
ملت نمازانه ويش بكي وندا ويجبر يعني تفكر ما جينا دوي اساكتي خواستن ايرو ايدي كتي حالا لوازيه جلكي لوازيه ده جبر ويجي ملت جينا مازانه برايه كرده بري يعني تبكو جيت كرده خط كوجه بله كرده خط كوجه تبي من وقت جي اريشي ده هفته ما هيدا جبابي ما برين كرن وخبات كشتن از بتفكر كردير اخري مقول ليست الكرتاني بوم هري ما كرتاني بوم مقول ليست قدش منه دفي اون بزانبون نزيك ببن علي كاريال دورا مالباتا من بن جيم مالباتا من يعني هايدار ب هلبتي مالباتا من نتهات ليست قدش من بس مخوز تفكر كرديجي رولا قبليزه ليه مخابن او توانا هاني برفربو روج بروج برفربو ايروج جايفي راديا ايدي ام يعني وكرنج بيچاره لهري ماخوا ام تدهندري ودا بتغريب وبرشي ولوازو وقرتي دي زندانا دي تلدروي ويجي جاردي پنابره يعني او تشيكشتاتي خواستن تنكاره الجورجتي خواستن جي دوزا خربكه باشا صبرتي دوسيا ترور كرنو كونكوجيا كو در حق مالباتا تدهاتية انجام دان هم خوشي الالمانيا ادمينن 6 سال در باز دبن وهاول ندايا كو هون في دوسيا پیشکشی دادگهك ناف دولتيان جي رخصنك پیوندی داری ناف دولتي بك بله ام وان هولادكين وما بهنك جهارة ام آخذين جي لي قالك تشت هنه هين ام دخوازن بسرفة بن لي دسلاتا بيكي يان بيدي إيرو قل هريما ما ناهي يعني رينادقن بكين وان يعني دليل ومستمسكاتي جركة ام بيشكيش بكن هلبتي يعني ام في كاري دكن ام هول ددنجي جفي تواني برنجكي او كسي جبر برسيار بين دادگه كرن لسر اصلا نتويجي بين دادگه كرن جبر ايرو ملتكي ددن كشتن وهل بتجهلي دسلاتي لجهلي دسلاتي دب كار خبات في واري دبو يعني وان كسي تواني مزنكرن دندري سوري بجشتيده او اناجي بين دادگه كرن حتى از بهنه کار آخرین گفت پینگاوا دوا پیشی کسی ای دسلاتا سوری آنا ام سر وانا خبات دکن و دور امیوان دوسه وک ایوا امیوکن بله گلکی سپاس بله گلکی سپاس جبو تبلیبوناته و جاردن ام سرساغی جوره دخوازن نویسکار و خوشکا سی براین شهیدین کو سردست پیده هاتن شهید کرن کرده بدروج المانیا بریاس کایبه طول گلمه بو زور سپاس
جراجا 28 مها بوری خونیشاندان برفره لدجی رژیم ملالیا ایرانی و ستمکاریا وی تینه لدار خستن. محمد صالح قادری اندام کمیتا ناوندیا پارتیا دموکراتا کردستان ایرانی جار کره گوت کود نوا قربانی نوان خونیشاندانان ده گلک کردجی هنه. گوری داوی زانیاری کو یعنی دست مکتنه او دوچونه کو مکری و ناوند مافی مروفجی حتی نه نزدیکی 30 کسی لوی راپرین خوب پیشاندان ایوان ده روزه در بازبوی ده مخابن به دست هزین رژیم دیکتاتور هاتنه شهید کردنی لناوان 30 کسا ده 11 ایوان کرد روجهلات نه یه پاریزگاه لورستانه و زیده چند صد کسا بریندار چه بونه به همون نتواوا یک کرداج ناو ده به هزار خلق هاتیه گرتنه ده حبسا دانه و مخابن اواکو دهنه مهاجه هبو لزندان اوین یا تهران جی یعنی سه زندانی سیاسی خو آگر بردانه خو رژیم دبیجه یعنی خاک پشتنه رژیم دبیجه اما خاک پشتیه لی یک و شارزایی رژیم ایرانی هنی تخمین دکین که اوه بن اشکنجه ده یعنی هاتنه کشتنه اوجی بیا صدمه به هنده که به هزار کس لتهرانه بچن برده زندان اوین گرتیگه نرزاتی نشان بدن یعنی ام دبینن روشا نها گلک روشا کی بجن امنیه پولیسیه که به همه باجار ده اوی که لنرزاتی ده درکتنی که عالی کامیرای رژیمه و هاتن تثبیت کردن هر باجار دبینن چند صد کس تینا گرتنی یا تینا تعقیب کردنی یعنی اوجی به دست پیک که ده زیاده تر بو اوی که رژیم بخواسته برای ترسه کشتنی گرتنی اوی حرکتی را وستینه اما ام باورن دنگدانه ها و وضعیت پشتی هنگی نرزاتی خالقی و پشگیریا ناو دولتی یه به صدمه به هنده که قرار جدی هم سر حرکت بین داینی پاش روزه ده همجی زخت سروی رژیمه بیت کردن که وی زیادتر مافی مروف پیشل مکی. وزارت بروانی روسیه دبیجه و هر دو ایریشن لسر بنگاه حمیمیم یا لشکری روسی لسوریه به آلیکاری امریکا هاتنه پیک آنین. وزارت بروانی روسیه اشکره کرد که دما ایریش لسر بنگاه حمیمیم هاتن پیک آنین بالفرک چاودریه امریکا چاودریه اسمان سوریه دکر. هروها وزارت بروانی روسیه گفت که او بالفرین به بالفروان ین ایریشی بنگاه حمیمیم للازقیه کرنه جا باشور روژاوای دورا کم کرنه آست شرل ادلبه کد من دست اپوزیسیون دیه فرینه و داخویا کرن که او ایریش به آلیکاریا CIA امریکی هاتنه پیک آنین. روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند ایرو زنجیرک تقین لعنبارک چکان یا رژیم اسد لباجار سلنفل روشالات گندوار لازقیه هاتنه رودان. ده انجام ده هجمارک چکدارن رژیم هاتنه کشتن و بریندار کرن سرباری گهشنا زیان مادی مزن. روانگاه سوریه هروها سربار کرکوتانها سدمین انجام دانا وان تقینان نهاتنه دیار کرن. بنیامین نتانیاهو دجوینه که دلگل بالیوزین ولاتین هفمانی ناتوی گوت که ایران د چارچوبه پلان خوده جبو داگیر کرنا سوریه بنیازه 100,000 چکدارن شیعه کنه ایرانینه جبو سوریه بشینه. سروک وزیرین اسرائیلی ولات ایران تومت بارکر گوت چارچوبه پروژه داگیر کرنا سوریه ده 100,000 چکدارن شیعه ین کریکری دشینه وی ولاتی. بنیامین نتانیاهو دجوینه که دل گل بالیوزن ولاتن پیمان ناتوی گوت که ایران د چارچوبه پلان خوده جبو داگیر کرنا سوریه بنیازه 100,000 چکدارن شیعه که نه ایرانینه جبو وی ولاتی بشینی. نتانیاهو هر وها راگهاند که اگر ایران ارمانجا خواه بجه بینه و 100,000 چکدارن شیعه جبو سوریه بشینه و جارکدن آگر و دوره گور بکه.
نتنیاهو هروها تکس کر کو اسرائیل بابنده جبو ریگریه لإیران بکی کو بنگهن لسوریه بجه بکی و گود شی کو ایران دخوازیج تهران تا ترتوس بخی بن کنترولا خوده. بریان حاجی برپرسیاره لیوایا فاطمیون یه شیعین افغانستانه کو جالی ایرانی و دین پشتوانی کرن. گوتبو کو بهزاران چکدارین لیوایا فاطمیون لسوریه هاتنا کشتن و بریندار کرن. حجت الاسلام زهیر مجاهد برپرسیاره لیوایا افغانیان اشکره کربو کو بتنه دشر ایرانی لسوریه جبو پشتوانی کرنا رژیم اسد 2000 چکدارین لیوایا فاطمیون هاتنا کشتن و 8000 چکدار هاتنا بریندار کرن. لیوایا فاطمیون به تنش چکدارن شیعه ین افغانستانی پکتی و جالی افسرین ایرانی و مشق راهینان بوانتی کرن و بو شرین ایرانی لدوری دین آماده کرن. ایوا دیرک هنرمندک روجاوای کردستان جدیرکا حمکویا خودان دنگک خوش و تایبته مالباتاوی جی پشتوانیا هنراوی دکه. ناز کربن در عفینه دلنا بهبره چاو برتاویرینه. ایوا دیرک دنگویجه دیرکا روجاوای کردستانیه ناویوی حیفا براهیمه کچا هنرمند دنگ خوش ابراهیم دنگویج. ایوا جگونده بانا قصره دیرکیه خیزانداره جسالا 2001 و دست بجیانا هنری کریه جهکی خوی تایبت دل خلکه ده درست کریه که جار جاران بینر ویدیوی وی 17,000 کسن. عشقا مگرانه وکیم موزینه جگه کو بیجه سترانک هبینه یارمن دیا ایوا دبیجه ایوا گلکی جستران حزدکه هر دم دگل باوی خود استران دگوتن. خودی رحد بو حش استرانه تبلو باوی خود بیجازی کسترانه تناگره خودی جارنا شاهینو دگودجی بیره جب خودی تبعیوی باز دگویا بو کاز استرانی بیجاز دگویا بو نا کازی بیجم لینت بیتا قرعاتیوی بیجی خودی باوی جا حجید کرن خودی برایوی حجید کرن خودی یعنی هر دوکا گالا حش خوهی خود کرن شوا حمیانگی کچکوز بی خودی تجادلی وانا تشتن خودی روشکی تابد وانا دانا خودی قلبی وانا شکاندنا نا والله حتى نهاج حش مدرسة كل باقش بو خودی شب درابو اما جا استرسع كاستك يوكوي باقش ووقت خود شوف وقت خود هاد برای ایواجی کب خوشی هنرمنده پالپشتو پشگره ایوابو هر دم حش هنري ذكر كشكايا خدا حش كاي هنري ذكر هناكي طيب المنديت كاسياتا ذهبي هناكي تخص تشتابك اول سنه تشتي بمينيش شوي تشتي ند قرا يعني تخص وتشتي بردوام بكي اجبرولي كاري هنري ده هم ماستر كاري وبردوامي تذكر وكشكايا خو سران تقول هم دبستان خدا يا سركتاي يعني شانو شي ذكر السران تقولن مش ما مصاي خرا هناكي حتى ولا الفيري صار بو هناكي بشتي مظنبو هناكي تيكليه منو بحبرت عليه هنري ده تشبين مجرى هربس نبيسين هناك مجال سران شكر وكسرانا روجا شونا ترجبي بكي او ببيني زامي استران شرد بيجن وك من اهل الناباري وتنبوره استران قال استران مجال شكر هيك استران سرهاتن وكا قلتي بلكي هنكا دخست واسران جي بيو او بكي لهيفا يعني ايفاديرك كشكايا خد فيري سران بو جهاتي بو وكيفما جرد هات هناكي دالي حنكا دالي باتشتي ولدا جهاتي بو يعني جي خد لي كاسي بيرد دما جي خد لي ودا جي ذكر جديركا روجاوای کردستان گلک هنرمندو دنگ بیجن خودان دنگ خوش در کتنه کسرشتا دیرکه و آوو چمنوی رولک خویا ارینی سردنگ نشجینوی دوره هبو في عوايم قهشتن داويا نوچين خو دوباره سر نوچه مسردانا روسيا دولة روسية كرد قنصلية روسية في
هاتن هبو شاندك جا اوفيسا بيوندي اندربيا انجمنا اجتماعية كرد لسوريا بقنصل روسيا لهولير جيفيا ومجار انجريداي سوشي وروشا سوريا دوي جيفيني دا هاتن جنگ شكرن روسيا هيفيا خواب بجداريا نتويني قرتي كونغرس سوتشي دا ديار كرن تركيا جيد بيجا اوي جيفيني كبرفره بشتي سوتشي لدار بخن 6 سال سر کنکوژی مالباتا بدرو کل سر دست پیاده هاتیه انجام دان در باز دبن و هین توانبار نوی کنکوژی نهاتنه سزادان. اسرائیل دبیجه ایران بنیاز سوریه داگیر بکه و او رینا دنویه که پیکواره. بهوی شبکه خوش و آرام.